razgovora. Jer ne može se desiti da se iza psa ne pokupi. A naročito ovi veliki psi. Jer ja mislim da su to isto bolesni ljudi. Što će mu 2 psa? Znači, strah je neki mali čovjek i što ima manje psa, to je veći karakter. Za mene. Ne znači da sam pravo. Cura moja. Oprostite, koliko već imate, jeste li imali prije Didi psa? Ne. Ne. Znači, ona vam je prvi pas. Ona je prvi pas, to je meni ćerka donila iz Zagreba. Znači, ćerkin je izbor bio Vestić, jel? I supruge, ona isto voli. Da. A Didi moja, kako će mi dobra. Lipe su to godine za pasa, jeli? A Bogu hvala i za čovjeka. Osim što vam je postala član obitelji, šta vam još ona znači? Možete li mi nekako reći u smislu te obveze, u smislu te radosti? Meni ne, u stvari, ja sam sretan da imam obveze prema pasiću. Zašto? Kad je vodim vani, kad je daje jest, injekcije, znači, meni je to smisao, to mi je... Tako je, znači imate nešto raditi, nešto, nekome ste korisni. Ja to iz ljubavi radim. Ja sam najsretniji kao ona meni. Jer ona ima dosta spava sa mnom, znate? Da. Naročito zimi. Ona spava sa mnom, mi spavamo na istom krevetu, Liti ne. Liti je vruće pa biži. Ne mogu trpiti ove vrućine. Više trpe hladno vrijeme. Da. Vestić. Škotlanđani. Škotlanđani. Draga mi je zato što je Škotlanđan. Ja sam u prošlom blogiranju napravio sam jednu pauzu, nenamjerno, nije bitno sada, ali eto kaže, napravio sam jednu pauzu od 2 godine između 2 blogiranja. Imao sreću pa sam upoznao gospođu koja je imala jednoga šampionskog, i to svjetski šampionskog Vestića. Zvao se Ken Brigare, znate, ono ima je 5, 6, 7, 8... Je to ova ovdje od Leskura, sestra fudbalera, kod ribarnice? Ne znam, nismo se upoznali kao što se nismo ni ja ni vi upoznali. Meni je ona je ovako profiljena relativno, ja sam Miro Ćorić. Miro, ja sam Amir Šakić. Svakako taj šampionski Vestić, Ken Brigare i još 5, 6, 7, 8 imena je mene fascinirao svojom ipak posebnom ljepotom. Ima je Šesan je bio odavde, bi ona šetala preko rive. Tako je, bili su nerazdvojni. On je uginuo pred jedno 10 godina. Ne, manje. Ako sam ga ja blogira... Ima 5 godina. Tu negdji prije. Ima je problema sa testesima, čini mi se na kraju. Ne znam, na kraju ono jedva oda. Ali Šesan je ovdje, i ona je lipa žena. Ona je živjela u Italiji. Je, govorimo o istoj osobi. Ja sam reći, to vas ja sam upitati. Jeste li razmišljali o tim ljudima, malo prije ste načeli sami tu temu i drago mi da jeste, koji ipak čine od pasa nešto što pas nije? Znači, govorimo o agilitiju, govorimo o natjecanju, govorimo o frizurama, govorimo o... Psi nisu za maltretiranje i izživljavanje osobe koja je puna kompleksa. Za pse, za borbu, to je bolest. Pas je za njegovat, brini se o njemu i da je zadovoljan. To je za psa. A ne ti bolesnici. Meni je žao te pse i kad vidim kako se bahato ponašaju prema psima. Ali svakako kupi, ne kupi, problematika je vrlo jednostavna za riješiti, po meni. Čak zaposlit i napraviti 3 mjeseca udarna po gradu cilom da špartaju ti meni, ja ostarija u Splitu nikada u životu nisam vidio, komunalni redari. Znači da trču gradom, da vataju ljude, da naplaćaju kazne, udaraju po žepu. Meni je možda, imam i ja jednu manu, jer ona vidjet ćete, ona ide za mnom i ne trebam voditi. Ali treba bi po zakonu je voditi, a zašto neću? Ja želim baš tu sukob. Vidite, ovo je zapadna obala, to je za pješake. Ja 3 dopišao sajem policiji, molim vas, ili to za pješake ili bicikliste. Ovdje je mene udarila bicikla pred 3 godine, 6.3.2013. godine, ja sam 22 dana imao gipsom i pobjegao. Molim lijepo. I meni govori odgovor od policije, da, to je prekršaj, mi ćemo to riješiti. Nikako. Još će vas ubiti. Da vam samo još rečem dok se snima nešto što je ovako malo za ponoviti više puta da ljudi čuju. Načeli ste temu sami kupit, ne kupit. Čovjek je izašao u spizu. Čovjek koji je bio malo stariji
sa godinama dolazi ta manja otpornost, da prostite ispred svoje kuće u Prvoboraca ulici, on je naišao na pasje govno, ja mu tako moram reći, skliza, udrija glavom i nakon 3 ure bija mrtav. Znači, valja kupiti. Valja kupiti radi sebe, radi psa, radi nas sviju. To je pod mus, nema to treba. Pa ja kupim i vidim ovdje preko zapadne obale, zašto? Onda mi jebu mater. Ja nosim ovdje uvijek plik novina i pokupim i onda mi je lakše.